Naduh kan riu Tarik Nailar aja arpoi on sdang ban plié no baroh Iingmane jylla Meghalaya. Ya gani la pyntip do myntri ke tnad koit khiah Bah Prestone Tynsong khandai Tarik mentau bnai hadien jingialang kynhun myntri. Bah Prestone uloong balashim ya kani karai hadien jingialang na baroh board district. La rai ru ba jingdan brio Jakamane kan longtang ko ba benta na kalai benta. Habile bat kijaka manile kijaka longjiasen. Iba baroh sekata nimsya. Temunta kejami hadien berlayo yang ribut na baroh di deputy commissioner berkunjung na jingkerpan. Jom iseng yang dibaca kasorga rasim negara. Ba nimsya no plié ya kini kijaka manile Naduh kathan ring bnai cost R1000 tambah capacity kajiwan siapa ni kijaka dan manile kamde dan pala ya ka 1/3 na kajindon jom itu dikot halaki jom kiti nomination. Naduh kani kesengi on syaru ban penkentang iki jingya tho syongkurim hindrai onom sya apat iki jing khawai. La kerpat ya baroh Jakamane blai bakin bod renti iki kindon balabu de sorkar. Kejia tho syongkurim ha ki balam kimyang ki bather ki baju perlong ya kini ki jingya tho ha ki Iingmane ki jogi kasorga kalasya banle umta habitu kijaka manile di bather tokre ban yakani ru nginsya nuruga tan ring trik bnai mukra R1000 yang reception pada hakijia hadu untangin pasya bahkan belum reception. Hagabede bagajing plié purai ke jylla myntri rang ba bandrap ke sorkar jylla uloong banamar ke jingnang bon ki bayo agani ke jingpang onom patla ban shime kani karai ban plié pura hindre on yad ki benta kat kum ke jinglong jingman ha ke jylla.